Ovo je postna torta koja je bez dileme nadmašila sve druge koje sam pravila, a uz to sam uspela da napravim i savršenu čokoladnu glazuru koja ne puca. Veći deo biljnog mleka zagrevam do vrenja, manji deo miješam sa čvrstinom i pudingom sa ukusom slatke pavlake, pa ih uz miješanje ulivam u ključalo mleko. U šerpicu sipam vodu, šećer i smrznuté maline te ih kuvam 10 minuta od vrenja. Puding sa ukusom malina razmućujem u malo vode te ulivam u šerpicu i zakuvavam puding. Pokrivam i njega providnom folijom i ostavljam da se prohladi. Margarin sobne temperature mutim sa šećerom u prahu te ih mešam sa premućenim pudingom sa ukusom slatke pavlake. Neka puding bude mlak kako bi se lepše i lakše sjedinio sa margarinom. Ovaj fil delim na dva dela. Jedan ostaje ovakav dok u drugi deo dodajem mleveni keks i kakao prah. Ovaj čvrsti fil će biti osnova torte. Prebacujem ga na stalak za tortu pa dlanovima utiskujem i ravnam dok ne dobijem ujednačenu koru. Preko njega raspoređujem fil od malina koje sam samo promešala pre nanošenja. Zatim raspoređujem beli fil. Možete ga istisnuti pomoću kese ili jednostavno sačekati da se fil od malina malo stegne pa nanositi kašikom. Torta ide na hlađenje. Kada se lepo ohladi, skidam acetatnu foliju i prelivam tortu savršenom postnom čokoladnom glazurom napravljenom od postnog krema i tamne čokolade. Obavezno sačuvajte recept ili prosledite onima koji poste, slave slavu ili rođendan u narednom periodu.